Neću hvala. Isuse, a prošli... Tako da se uslikati, molim lijepo. Znaš šta? Ne možeš li uzeti prošli put? Ako jesi, ako nisi, ja ne više ne čekati. Daj vamo, daj. Da sam nešto zamislio onda... Ja bih samo isponio i Darku, ali bojim se on bi uzao. La, frajeru. Pa kinčina. A po pravilima, udarac to je monoposjetni prije slokudara. Da, ja i to je tako ostalo. Da. Znači zgodno, da idemo pogledati malo svi. Samo za malo. Ništa nema reći. Ja da prvim samo Darku jedin malo prepoznat posljedno. Koji ovo što sam... Eto, velim, to su onda oni fasade malo sazirali. Eto vidiš, dobro. Ja velim stvarno šteta da takve građevine propadaju. Gledi ove pločice nekada. Evo Darko, vidiš kako se uredno prelazi. Da. Žica. A ne kak ti nas. Možete vidiš nikoga je Darko prelazi. Vam pokažem se. Evo, pogledaj ovo. Božice, odite k njemu. Odi ti isto k nama. Da, domaćica, ajde da snimimo Domaćica. Domaćica. Sutra go gledaj na internet. Isto se HPD 1 krat pa ćete vidjeti. Neće ti vidjeti kraje. A se on ne vidi, da. Čucini malo. Evo još malo ću. Kaj moraš nutra metnuti? Tako, evo, što kad Znaš kaj je to? Znam, za kugelju. Vedi.